Minisita w'enshonga zo munda retired Major General Kahindo Tafire atabukira abateze bakaruro mu ihanga ahabwo kushabiriza bari kuba besimbere. Zirifutugasara esende rohezaje. Nukaza kororo naye ngafuka kororo kanga futera karuru. Kandi vuta ko kanga futera karabantu bahisete na no kupera sente yabra na nyati kutera na kutera karuru. Kandi abantu bora kabatuga sente yuka. Bora bakanye muri bantu. General Kahindo Tafire agambire byahamukoro gwo kushabira beje ba St Kana International School abarakuza kore bigezeho ebyasinya yakanane ya mukaga. Bajan Bishop ya dedicating Rohanga. Excuse me, Bishop Rohanga no mutawali Yesu na jina Mariamu na kana ba Mari tinara bakore bizabo. Umuchizamu Muria. Oshabero hanga kuyambe but you on your own. Abeje mureke teraba zinabinde ngarazamane okuzana. Thank you for choosing St. Kana as your best school. Omukoro gwo kushabira beje gwebemberwa Bishop wa humwire yo nakatonene. How you are going to pass the examination? What you are going to do? What you need to do is to seek first his kingdom and his righteousness. Hallelujah. Mutakarinda mubechi bakweta job creators yangero genda job creators kureba ngo creatinga imirimo yazaho arabona abinabiri kandi yo kudinditetuka baje Ruhanga twesente Ruhanga gutushabe sente mubuza Ruhanga gira business. Omuganda omureberezi wa Western Korea Diocese ayerekero kwatwa kwabwe emicenja no mumaka agumize ngo yongire mbanda mu mwihanga. Umurebereza birari hakanisa ya Kacinga omuricanya katuranya bare district ya Bushenyi omukushaba. Orera hariya konkomshinda na tora umukaza nawe nato mwera hati bayadalika mbuye kature hati kamba buza ejeka eje abeti niriyaro barashyari kada hinkugambira hati nashashama ecyo kubanza nabasaka ibyo gumiza mati byarema hati naza mu busasi harahama kagagati eza bawe ntukusimire bintu bingi ahabwo kuba twatwayisurwo piki na namagari obuwaragaromu ngono tugambirire cy'abakorisaye batugurira amamodoka n'amapiki batombekera n'amajuma rungi nito kabahereza turije nito katumutera mu ngaro we bare Bishop kaniseji tujombekere umubwire buke ahakubanyo wahana maraho umwaka gumwe na mezi 5 konkani nsimu bakusitayo be kaniseji twatanise mukuru bakusitayo umubici nutusima abakusitaye bitu bakampara batukwasize munonga mu kintu cyo gwombeka abekereza basimira umureberezi twi no mujuni ahabwe ngiriye ntunguka. Itwe ukatera muzimbwe ubo waherukaha kagira turuseka rasayitweji kanereho kaje abwace mutakubonezamo mukatamebero ko yetagarere kabatuza. Tite Bishop mu Ruhanga n'umukazi wawe Mama Joy naje team na twena abarya ngenda kutora mu kishogo go kubakira mu cyanya gatora kidikonore yatugese ibintu byinji yatugese abantu kwatakanisa narishe ubumwe yatwegesa abantu kureba by'intasya esente narishe saving kandi ngenjiriye yo kweri enjiri ya the love that unites. Gasha kwa Abraham Muganza kandi